He goes by the name of White Monkey. Monkey. A diamond in the trash. Yes, sir. Turning heads and respect in a rush. Yes, sir. It's all about money and power. Hey yo, what's up party people? Go burn it, peace up, it is and as usual in his up club from Kariniko to Empire, Maine. Remember I've been telling you, and I'll get you come with episode 4. I'm about to write up this place like for real. And I'll get kunzabazina umwe mu ba hip hop icon iki gihugu kigeze kigira kizigera kinagira mu mateka y'iki gihugu since Rwandans got introduced to the rap game, man. Mfite umusaza hano for real, kumubona byari ibintu bigoye byatari, but for the love of the game the nigga yemeye go pulling up from Zap Club, and we are about to write up this place, man. Ntago nirirwa muvuga izina, ndabizwe mwese munamuzi 100% y'umuntu tuning in kuri Zap Club, he knows who this nigga is, man. So tudatinze rero, let's jump in it, mureke abibwire mu buryo ubwo aribwo bwose washaka. Welcome to Zap Club, my nigga. Yo, pays up. Bimeze bite, bro? OG, my man. Pays up. I doing good. Meze neza kabisa. Let him know who we have here today. Let him know who we have here today, man. Banyita Mazimpaka Prime. Yes. AKA the 1000 Hills Prodigy. Yes, sir. Amazina nyayo ni Mazimpaka Che Guevara. Che Guevara. Like for real? Nkaba ndi umuhanzi nyarwanda. Yes. Cyane nkibanda mu njyana ya hip hop. Yes, sir. Yeah, man. Nkaba nishimye kuba ndi hano kabisa. Yeah. Zap Club, let's go. Yes, sir. Yeah. So uvuze amazina yawe, Mazimpaka n'insanzwe ndizi, Prime n'insanzwe ndizi. Like for real, buri muntu arabizi, ariko Chege is it your real name? Banyita Che Guevara, buriya n'abantu twiganye, abantu twakuranye, abantu nyine tuziranye mu buryo butari mu bintu by'akazi, mu bintu biri personal. Yes, sir. N'inshuti zanjye banyita Che Guevara tu. Yeah. Damn. Yeah. Nukuvuga ngo kuri ID yawe hariho Che Guevara. Yes, sir. Like for real? Yeah, man. Yeah. What? Damn. Idea yavuye hehe yo kwita gutyo Chege, like if you remember. Izina Chege like for real ni izina really lit man, ni izina ry'abanyabigwi bya atari. So how come your daddy yarafite clue y'ikintu uzaba cyo? Yeah. For real? Kuko papa wawe ashobora kuba ari visionary, umwe muri papa wawe cyangwa ayo mama bashobora kuba bari visionary ku buryo bahisemo kukwita Chege. Bari bazi ko uzaba the rich rapper, man, like for real. Yeah, ababyeyi banje n'abantu baba revolutionnaire kurikije kuntu bakuze n'ubuzima baciyemo. Urumva ni n'abantu bakuze mu bihe bitari biboroheye, ari mu bihe by'amacakubiri. Yes, sir. Muri za dark history. Yeah, muri za 60 byo urumva. Rero umubyeyi wanjye umwe yari umwe muri mu nkotanyi cyangwa se muri force ya RPF. Rero kubera yuko bamaze igihe kinini baba mu ishyamba, rero hariyo technique yo kurwana mu ishyamba bita guerrilla warfare. Yes, sir. Ikindi nanone inkotanyi bakundaga babaye inspired. Yes. Batewe kime, urumva babaye inspired n'abandi bantu bari bafite baciye mu buzima bumeze nk'ubwabo. Of course. Ubuzima bwo gukandamizwa cyangwa se gutotezwa n'iki no kugira no kwirukanwa aho uba naho wavukiye ukajya kuba ahandi, bigasaba yikongera kugaruka nyine kugira ngo uharanire kuba aho wavukiye naho ukomoka. For real. Rero umubyeyi wanjye umwe
muri bo yasomye inkuru za Che Guevara aba inspired na Che Guevara. Ernesto Che Guevara wavukiye muri Argentine, yari umunya-Argentine ariko ibikorwa byinshi byihindura amatwara abikorera muri Cuba ari kumwe na Fidel Castro. Abantu bose bari bazi yuko Ernesto Che Guevara yavukiye muri Cuba. Hell no, that's a lie. Argentine. Rero nuko nguko naje kwitwa gutyo kubera yuko amateka ya Che Guevara, Ernesto Che Guevara yinspirinze cyangwa umubyeyi wanje yakundaga Che Guevara cyane, niyo mpamvu yanyise Che. Yes sir. Alright, kundi muntu wari wese wibazaga ngo Che Guevara this, Che Guevara that, ni gute Play mu Mazimpaka yagaininze iryo zina rya Che Guevara ririmo hagati y'amazina ye yombi. So now you know. So tudatinze rero, let's jump in kuri music career yawe. Man, je nguzuru umuraperi uri late like for real. How did you get introduced to the game, man? Ni gute bwa mbere bundi wamenye gute ko you can rap? Wamenye gute ko ushobora kurapa, man? Nabimenye niga muri primaire. Nabimenye niga muri primaire, nigaga ku kigo bita Good Foundation. Yes. Cyabaga ahangaha ku Gisimenti. Ndasuhuza abapeti bose twiganye muri same promotion kuri Good Foundation. Yes, nimba wariza wo staff ukawibuka Mazimpaka Play mu Chege. This is for you. Urumva rero icyo gihe twakundaga music. Urumva icyo gihe twakundaga icyo gihe hari hagezweho ama CD, haragezweho DVDs. Urumva mbere yuko haza ama decoder, around like DVDs. Noneho ubwo ni at the same time na za magneto niki magneto yari imbere, nyuma ya magneto hazaho ama DVDs. Yes sir. And jewe gusa naje na connection yegeranye na music cyane hip hop, ariko cyane hip hop kugiye cyama DVDs. Igihe twatizanyaga ama DVDs, urumva hari indirimbo atari film, hari indirimbo. Urumva icyo gihe nakundaga kubona ama video ya Lil Wayne, 50 Cent, G-Unit, G-Unit, Radio Bank, 50 Cent, ba Eminem. Rero njyewe kiriya gihe ziriya ndirimbo narazumvaga nkahita nzifata nkazirapa nkaho ari Lil Wayne, narazifataga kabisa. So rero gufata indirimbo z'abandi zatumye nyine kubasha kumenya kurapa tu. Namenye kurapa kubera kurapa indirimbo z'abandi. So nuko boom, igihe imyaka irashira njya muri segonderi mu wa kane. Apana mu wa kane, pardon, apana mu wa kane, mu wa gatatu. Mu wa gatatu segonderi nibwo nabashije kujya muri studio bwa mbere. Icyo gihe zamani man, icyo gihe byari muri 2012. Byari 2012 nibwo bwa mbere nagiriye amahirwe yo kujya muri studio. Yes sir. Ndi umupeti. Ako gusa nakunze kurapa bijyanye no kumva indirimbo no kurapa indirimbo nigana abandi baraperi. That's for real. Buri muntu wese nimba uri umufootballer ukunda football bitewe nuko ari umufootballer wakwinspirinze, niba uri umutera amakofi bitewe nuko ari umuboxer wakwinspirinze. The Prime nawe yaba inspired na Eminem, Lil Wayne, 50 Cent, G-Unit, man. So Prime nimba wibuka neza studio ya mbere wagiyemo yitwaga ngo iki? Yitwa Super System. Super System yabaga mu Rugunga ku Kadege. Yari studio nyirayo, the owner of the studio, rest in peace, bamwitaga Frizo. Yes, that's my big brother, rest in peace to Frizo. And umuntu one recordinze bwa mbere bamwita Holu.
Holu, producer Holu. Yeah. Yes, producer Holu, man. Yeah, he recorded me for the first time. Holu yari mu main producer wo muri Super System, akaba yarakoranaga na nundi producer, ariko producer abantu benshi mu muzi nk'umuhanzi kuva kera, akubura Puff G. Puff G ari mu bantu bagendaga ban recordinga kera nyitangira, yaranahari nyitangira music. Puff G spy kuva muri za GSL Kimisagara. Puff G no producer kabisa. Oya nawe ndamuzi kubera ko twajyaga duhurira boro za GMC Records za Nyamirambo. Ajya mubona n'umukobwa uri mfite urere muzikari ya danje. Ariko shout out to the first person who recorded me. Yitwa Holu kabisa. Amahoro n'imigisha aho uri hose, my brother, love you. Yes sir. Niba wibuka neza indirimbo ya mbere wa recordinze bwa mbere ko nta musana wakwibagirwa igihe yagiye muri kiriya cyumba. Wibuka cyane. What was the name? Ntago na recordinze nyenyine. Na recordinze ubu ninyitangira ntago natangiye ndi nyenyine. Oya nkora n'indirimbo bwa mbere ntago nayikoze ndi nyenyine. Yo natangiye dutangira twarapaga bisanzwe, ariko tujya muri studio. Mbere ko tujya muri studio twarabanje turabipanga byose, tugiye gukora ibintu bimeze gute. Urumva ubwo ngubwo twari dufite group yitwa Skank Nation. Njyewe iyo group buretse kuyivuga kubera ko we are about to jump in shit. Ako niho byahereye Skank kabisa. Niho byahereye Skank Nation. Mbere ko recording bwa mbere ntago nagiye as Prime. No, like twagiye as a group Skank Nation, njyewe na Fam cyangwa se abandi bamwita Slick Fam cyangwa Slick Papa. Icyo gihe Monkey yaratarajyamo. Ni ukuvuga ngo Skank Nation mwayitangiye ari wowe na Fame gusa. Yego. Hari undi ubwo Skank Nation mwaje muri yaje kuba bangahe? N'abantu batatu gusa. N'abartiste batatu. Skank Nation n'abartiste batatu. Ariko behind the scene hakaba hari n'abandi membre ba Skank Nation bakora n'ibikorwa nyine, bana bakora nyine bafite na responsibility zikomeye, ariko bo ntago baririmba. So Skank Nation ntago yari twebwe barapaga gusa. Oya, inyuma hari n'abandi bafite ibindi bakora tu. Yego. Okay. Niba wibuka intro wahita wibuka Skank Nation bavuga ngo ladies and gentlemen, allow me to introduce me first. I go by the names of ladies and gentlemen, allow me to introduce me first. He goes by the name of White Monkey. A diamond in the trash. Yes sir. Turning heads and respect in a rush. Yes sir. It's all about money and power. Your introduction yakozwe na Fam. Yakozwe na Fam. Na video ndayibuka bora muri mu hills ukuntu mu misozi ukuntu. Iyo ndirimbo ni ya White Monkey. Ni ya White Monkey. Ni ya White M. Ni ya White Monkey. No introduction. Fam arayikora. No outro nje ndayikora. Okay, hako hari boro mufitanye mwese Skank Nation mwaje mukubita mwese the three of you. No, dufite mixtape. Dufite mixtape yasohotse. So uraje muri game. Gorisho urabikurikiranye for the love of the game, wanze gucika intege, utitaye kuri community da supporting your own shit, tutitaye kuba haters n'iki ni gute noneho Prime yamenye ko Prime yabaye famous man, like ni gute wabonye ko yabaye fame bro? Njyewe Fam nayimenye niga muri secondaire. Mu kigo cyose narinzwi nka wa mupeti w'umuraperi. Like so njyewe I was famous when I was no actually dusubiye inyuma njyewe nago nabaye famous. Mbere menya fame cyari cyo nago nabaye famous kubera umuziki. Way famous for what? Niga muri primaire njyewe nari umu parade commander. Parade ibintu byo ku akarasisi. Narindi njye narindi parade commander ku kigo nizeho muri primary ku bigo bibiri. Nabaye parade commander ku kigo cyitwa Kingdom kiba mu Gatenga, nongera nkivaho njya kuri Good Foundation naho mba parade commander. So ku gihe cyose cyo kuri defense, igihe abana bafataga amanota habagaho akarasisi, ni njyewe wabaga uyoboye, ni njyewe wari kiyongozi.
I was the parade commander. So I was very, very famous when I was a kid in primary. Damn. So ntago nabaje ibintu bya fame ntago nabimenye kubera music. So I bet ko 97% y'abantu bazi Prime uyu munsi bamuzi even before the music. Ntago bamuzi nanjye ndavuga muri segment ya music like for real ntago bari bazi icyo kintu cya parade kuko nanjye dongo abantu I think nibwo bwa mbere mbivuze. Nibwo bwa mbere kabisa ko nanjye nibwo bwa mbere byumvishe kandi ubwo abantu ba following staff za nibwo bwa mbere kabisa. So Prime ni gute yabaye introduced bwa mbere ku baniga baraba majors muri hip hop game nyarwanda nk'aba Paxson, Pifla, Green and Chick ku buryo byagezaho nta ngoma n'imwe ya All Star yasokaga y'abaraperi Prime atarimo man iyo wayitangiraga we kubitagamo hagati cyangwa ukayisoza ni gute wabaye introduced kuri them niggas? Namenye niga muri high school niga muri secondary. Pac yari umuntu wabaga ufite ugutwi muri ni bande barimo barasohora ibikorwa ni bande bashasha. Pac rero usibye ko afite Pac hari isano afitanye na fam really like close. They are like family. Okay. Yeah. Ariko Pac yatumenye kubera studio twakoreragamo. Studio twakoreragamo ya Super System yari studio yari izwi. Yeah. So abantu benshi babumvaga ibi bikorwa byacu nyine kubera ko iyo ukorera muri studio indirimbo zigenda indi misotse ariko n'umuntu n'umuhanzi wari uhari avuga ati numvishije indirimbo nyine byagiye ibyo twakoraga byagiye bikura mu buryo nanjye nta gusobanurira bako mu buryo bwo kuva ati umwe yabyumvishije arabikunda ayisabwira undi yo numvishije gutya na gutya. So inkuru ikagenda isakara gutyo y'abajene bameze gutya na gutya. Urumva rero Pac sinzi ako ntekereza ko yatumenye through connections zo muri Super System kuko Super System ubwabo yari studio isanzwe ikora na mbere yacu. So abatumenye gutyo aradukunda. Ikindi ari his family with fam boom biroroha dukora ama interviews aradutumira tukajya dusabana biba ubushuti butari ubw'umuziki gusa ahubwo ubuvandimwe family. So ubushuti bwanjye na Paxson cyane Paxson ni n'ukuntu yadu supportingaga cyane yadutumira ku ma radio stations n'iki ntago byari byo mu kazi ahubwo yatubonagamo nk'abari umunabe ashaka guteza imbere. Pac yashaka kuduteza imbere tukako yakundaga ibyo dukora. So shout out to Paxson. Shout out to maniga Paxson umusanzu watanze muri hip hop nyarwanda me turawuzi we know for real n'indabo zawe turaziguhaye ukibasha kuzismaringa like for real. So tugarutse kuri Prime ni gute noneho watubwiye kuri Skank Nation utubwira uburyo cyohuye n'aba Paxson and she uradusobanura uburyo cyogeze muri studio bwa mbere ni gute noneho watangiye solo career like Prime we ku giti cyiwe yatangiye ryari solo career nimba ubyibuka neza like for real utubwiye n'ingoma ya mbere wahereyeho ugitangira as a solo artist? Thanks bro. Solo career nyina ari kumwe na Skank Nation as a group. Buri muntu wese yagiraga indirimbo ze wenyine. Okay. So kuva kera ukuntu twatekerezaga nubwo turi groupe ariko buri umwe wese urumva ajyanye akurikije ibyo ashaka with his own creativity and what they really want to do. They're free to do whatever they want. Okay. So as a group we always did stuff together and we always did things solo. Like on kuri mixtape yacu ya mbere yitwa The Wait mfite indirimbo zanjye nyenyine n'indirimbo turi kumwe twese. So like
as a group ntago twabigize nkaho buri gihe tugomba kuba turi kumwe buri ndirimbo niba wowe umpamagaye ngo dukora indirimbo ko ngomba kubahamagara bose so nuko byabaga bimeze as a group we're together individually everybody can do whatever they want urumva ariko just the family stays together yego indirimbo ya mbere nakoze ndi solo nayikoze muri bya bihe ndi kumwe na group yitwa It's Over. It's what iri mu ndirimbo zanjye ziri zagize a very very big impact in my career. It's Over. Yeah man. No, the song. Okay. So hari abantu benshi bari basanzwe bakuzi ariko barushaho kumenya igihe wabaye connected cyane na gang y'abakobwa bakora muri za Green Ferry. So nibwo tubabaye introduced kuri bari game who approached who like for real kuko kiriya gihe Green Ferry iza abet ko wari ufite imizigo yawe hanze already kandi wari uri late mu kibuga wari umaze kumenyekana. So ni gute winjiriye iriya gang mutangiye gukorana ko mwakoranye project nyinshi cyane hariya muri iriya house? Byataje nagira ibihe byiza cyane muri Green Ferry nabashije no gukura no gusobanukirwa industry no kwisobanukirwa as an artist ndi kumwe na Green Ferry. Green Ferry nabamenye abavandimwe banje tukaba turi kumwe muri group Femme and White Monkey bagiye kwiga i Butare so njyewe nsigara i Kigali twakongeye niza hano i Kigali University noneho ubundi boom kubera yuko neighborhood ari Kicukiro Green Ferry Studios is Kicukiro ntabwo nibuka neza ukuntu nahuye na Nganji ari umpeto waduhuje twiganaga ku ishuri kuri Nilake bita Kim shout out to my boy Kim araduhuza menyana na Nganji twaramenyanye boom tutadukonnectinga byatari connection yitari dukorana album yitwa 1000 Hills Prodigy album yanjye ya mbere urumva turayikorana noneho dukorana n'ama mixtape menshi bitaga Green Ferry mixtape burandi kumwe na Green Ferry twakoze a lot of music urumva. So I got nothing but love for people at Green Ferry and shout out to Nganji, the whole family, everybody, the Kenya trap movement. Niho nahuriye na Babushari na Babitray n'abandi bose dukora ibyo twakoze hariya. Namabara right now. So who is like favorite rapper waplying worldwide? Ntabwo ngira umu favorite rapper njyewe. Ntabwo ugira umuntu kwinspiringa abantu buriya abantu bagenda banyispira mu bihe bitandukanye buriya nabaye inspired n'abantu benshi. Eminem yaranyispirinze mu gihe cye Lil Wayne yaranyispiringa mu gihe cye urumva ba Riderman na Tough banyispira mu bihe byabo ako ngubu nk'abantu banyispira tu abandi bantu batandukanye tu urumva ngubu umuntu ntabwo navuga abantu banyespira navuga abantu ndimo ndumva man urumva abantu batuma numva batumye nibaza ati okay ibintu yema arakora ni fresh ndabikunda nkagira ikintu mwigiraho urumva ndimo ndakunda movement yo muri New York urumva muri Harlem bita Dave East ego Dave ndamwumva so gangster byatari kabisa undi ni J Cole nkunda ibintu barimo arakora tukiraho ngaho ku boro ya J Cole like for real hari boro nakunze byatari yawe wakoze muri cover ya J Cole Mirror Child. You remember that shit? Ndayibuka kabisa. So nimba nawe warayikunzeho muri audience hari umuntu wigeze akunda iyi cover ya Prime yakoze muri instrument ya J Cole Mirror Child wabanza tukayumvaho like for real. Mbere ko tuyumva enda nashaka kugira ngo mbwire abantu ukuntu byagenze. J Cole yari ari mu Rwanda for real. Twese twarabimenye igihe yaje gukina muri ball. So navuga ati ndamukunda byatari naramukurikiranye for a very long time and I love him, so I'm going to do something for him. So I did that song
and we shot the video for the record, and then it came out. Shout out to Aristide Mugabe, niwe wari kapiteni wa Patriote muri icyo gihe. J. Cole yakinaga Patriote. Aristide yumvishije J. Cole indirimbo yanjye, and then arampamagara ambwira ati yo Cole indirimbo arayumvishije arayikunze, bitambwira yo avuze ngo ikize, ambwira ati ntabwo yavuze ibintu byinshi gusa yavuze ati ompe tumubwire akomerezeho tuakore ibyo arimo arakora tu. So shout out to Aristide Mugabe too for playing my song to J. Cole. Like, yes, that was massive. So ku muntu utari usanzwe azi icyo kintu nanjye like for real, this is my first time hearing that shit, man. Ntabwo nigeze mbimenye yuko iriya ngoma yigeze igera around J. Cole ku buryo yanasizeho reaction. Man, like for real, iyo ni shout out ya danje ku musani artist nka Prime ukiri kuzamuka ugifite urugendo runini, ku biggest inspirator wiwe akoze reaction ku kintu kiwe. That's so dope, man. Can we play that shit for real? Yeah, let's play. Jump in it. Yeah, let's play. It's cool. The story was written from Nyanza, 1,000 hills in the south side, at the backyard of the king's palace, but the vocal reaches out worldwide. A cold word, but I'm outside, share style, bumping out cold word. I'm calling out for Mr. Jermaine, I heard the man was out here balling in the motherland. Welcome to the 250, we play together, my nigga, we'll let the ball rotate. It's a real blessing to have you as a guest, woo! I pay my respects to the grass, but I snatch niggas' necks on the track when I hop on the mic like a shark in the sea, hound for blood. I'm causing a flood in the streets with the rhymes I spit, that hurricane nasty, hooligan hardcore. Come again, what did he say? Yeah, that was real shit, bro. Yeah, man. Real. Man, ira bochaze man, like middle child. Yeah. Abantu banje barayikunze cyane. Yeah. And just bakunze homage natanze to the homage I give to for the big real. me call. Yeah. It was so good. bivuze iki man, like bivuze iki kuba umukowe nka J. Cole, umuntu uri kuri spotlight y'isi yose man reactinze kuri activities zawe man, kuri project yawe nk'iriya, bivuze iki kuri Prime Mazimpaka? Byanyongereye imbaraga mu gukomeza gukora ibyo nkora. Yeah, like for real. Yego. Nta muntu bitatera kimeme. Umunyarwanda wese ari hose ibintu byakamuteye ishema kuba J. Cole yarumvishe imwe muri staff z'umwe mu baraperi bacu hano i Rwanda, abaraperi dufite beza kabisa, akishimira project akayiha check. It means a lot. It means ko twabonye support, twabonye uburyo twambuka tukageza ibikorwa byacu hakurya y'amazi. They will appreciate that shit for real. Yeah. So right now Prime ari hehe, like Prime, where is Prime right now? Man, ku bintu bijyanye na like musically, yeah, ndi mu bihe byanje, navuga ko ndimo ndaba umuntu mushasha tu, abantu bagiye kubona side yanjye batari bazi, kwako banzi nyiri umwana, banzi naranakuze, none ubu ngubu ngeze ku kindi gice cy'ubuzima bwanjye. So like ibintu music yanjye, music nkora igaragaza aho ndi mu buzima. Yeah. You know, but other than that, ndimo ndakorana maze imyaka 5 nkorana na Coffee Sound Music. Coffee Sound Music. Yes, nkorana na Coffee Sound Music. Producer wabo ni inde? Producer wanje bamwita Kina Beat. Yeah, Kina Beat. Yes. From Coffee Sound. Yes. Yeah. And I've been with them since 2020, 2021 with Joe, and I'm still with them since. Yeah. And twasohoye project yitwa Kina Prime. Yeah. Yasohotse hanze, and then ukuntu ya abantu bayibonye n'ukuntu na reception yabonye byanteye imbaraga zo gukomeza urumva. So ubu ngubu turimo turakora indi projet yindi izasohoka muri uno mwaka, kuko nari maze igihe kinini nta releasinga music ego. Nzai releasinga still with Coffee Sound Music. Coffee Sound. Yego. Yeah. And
izasohoka uno mwaka Yeah. probably no definitely before summer, mbere ya summer. Okay. My project is dropping before the summer. Turategereje project iri big ya Prime before the summer. Before summer. Yeah, before the summer. Yeah. That's probably muri kuno kwezi kwa gatatu, Yeah. kwa kane cyangwa kwa gatanu. For real. That's when I'm dropping. Yeah. So man, I really can't wait gusharinga n'abantu kuko nta kindi kintu nkunda no gusharinga tu. Yeah. Like kugira ngo ndebe na sharing's caring. Ndebe na n'ukuntu abantu babifata. Yeah, my reactions y'abantu. Yeah. So Prime uyu munsi ujya ukurikirana music yo mu Rwanda? Akora? Ndabikora si cyane ariko ndabikora pe. Yeah. So currently hano mu Rwanda ninde muntu urimo urabikora ukabona ko at least very perfect, more than perfect. Okay, currently. Okay. Yeah. Njewe maze iminsi nk'umuntu nk'abantu ndimo ndumva muri Miss barimo barabinkorera agara abantu bo muri hip hop. Yeah. Yego. For real? Yego. Who's that nigga, man? Yeah. Ni actually n'abakobwa babiri. Bakobwa? Yego. God damn. Yeah. And I think yuko urumva ntabwo nzi ko abantu babazi pe. Ndashaka gufata uno mwanya kugira ngo abantu babamenye. Urumva ni umukobwa bita Chacha Imfurikeye. Chacha Imfurikeye na Ella Rings. Yes sir. Yeah. Chacha Imfurikeye na Ella Rings. Yeah, like they have a beautiful song out. Yeah. Urumva shit nago nibuka ukuntu yitwa urumva ako it's a very good song kabisa. Damn, I'm about to check that. Ako please man, everybody go check out Chacha Imfurikeye and Ella Rings. Undi mupeti bita Dice Prince. Uramuzi? I don't know about that nigga. Yeah man, like I'm sure people like abantu bakubwira nyine ukuntu meze. Yeah. Ntago numva cyane ibintu bigezweho ndabyumva man. Yeah. Pe ndabyumva. For real. Ariko nyuma yuko kubyumva ngerageza nkashaka n'ibindi tu. Urumva? So iyo nshatse ibindi nibyo mita nkunda kurusha ibigezweho. Real. Yeah man. So man, check out those kids. Chacha Imfurikeye, Ella Rings, Dice Prince. Real. Abo apeti ntabwo ngiye turahura, ntabwo mbazi tu, ako ngewe like ntabwo we don't know each other face to face, but we know each other like no, we don't know each other, but I know them through their music and I like them. So I'm not gonna see this and yo man, my message to you guys, you guys are doing like very good stuff, so keep doing what you're doing. For real. So other than that, let me say abandi uretse abo ngabo nari mvuze Kenny K-Shot, Logan Joe, go for real. Long J top plug, Red Ink. Like nimo ndavuga nyine aba artiste tu abantu bashobora kuba batazi ngiye numva. Urumva Ice Nova, no the nigga. Urumva, so yeah man, like ndimo ndumva aba artiste binaha ariko ntago ndimo ndabona ibikorwa byinshi. Urumva bose nubwo baryamye ariko buriya bafite staff baryamanye like for real. So Prime uyu munsi hip hop nyarwanda urayibona mu yesura like for real, nkuko wowe Prime n'umuntu utari ubizi he better know ko Prime niwe kiraro cyahuje new school na old school, nicyo kiraro abantu bambukiye bava mu old school baza muri new school. Prime niwe bridge, niwe muntu wabashe kwisanga muri old school arayikomagura no muri new school turamubona gikora ibikoryo bivuze ngo Prime afite experience like more than experience man kuri rap game nyarwanda like for real, kuko buri kintu cyahindutse akibona like for real. Isura ya hip hop nyarwanda muri time currently urayibona gute Prime? Mbanje kugira ikintu kimwe na clarifying, urumva
kuri njyewe ukuntu ibintu mbibona urumva Yes. old school and new school. Yeah. Okay, old school to me iyo umbwiye ngo old school music njye numva indirimbo. When you talk about old school, I'm like I think about Biggie, I think about Pac, I think about Sade, Niggas Immortal Technique. I think about like Nas, Wu-Tang Clan, urumva nini boro urumva za kera. For real. Ariko none se sibyo Yeah. nk'ubu ngubu kankuhe nk'urugero sibyo nk'ubu ngubu sibyo Yeah. ko Nas Yeah. For real. Nas ya dropping the project Yeah. 6 albums That's sure. Yeah? in the past 3 years. I know. You still consider like that music nk'izo album ni album yitwa Magic na album yitwa King's Disease. King's Disease. Urumva hari King's Disease 1 2 3. I'm featuring Yabarro and Harris and yego hari King's Disease 1 2 3. Yeah. hari Magic 1 2 3 byose yabikoranye na Hit Boy. Hit Boy, shout out to Hit Boy. Ni ibintu by'ejo bundi man. By'ejo bundi. No se nk'ubwo ibyo wabyita old school se. Hell no. So niba uvuga old school music njye ndashaka kubibwira abantu bose tu barimo barakurikirana nuvuga ngo uyu muntu akora old school ntago umuntu yaba arimo arakora old school arimo arakora ako kanya. Old school music kuri njyewe ni indirimbo za kera. Old school music is like music from back in the days. That is old school. Yeah. But you cannot tell me ko umuntu ya dropping a song today or last year or the past 5 years and you call that shit old school. Let him know. That is not old school. Let him know. For real. That is not old school. Undi muntu utarubizi nanjye like for real old school shit murayumvisha iyo ariyo and the new school shit murayumva iyo ariyo. Umukobwa ashobora kuba yararirimbye back in days mu byo twitaga old school ariko right now akaba dispretinga some rhymes bivuze yuko the nigga is a new school. nko mu Rwanda ntekereza ko nka old school music zo mu Rwanda ni za ba Cecile Kayirebwa ba Rugamba Cypriane. That is old school Rwandan music. For real. When you go to new school, that's when you go to me. That's when you go to Tough Gangs. That's when you go to like right now. But So, old school music no. ni music ya kera man. Yeah. Old school ibintu bya kera man. Yeah. Rose ibintu bya kera urabibarira muri 2000 mu 2000. Like Tough Gang urabita old school. Abantu babita old Like school. njye nashaka kubivuga nona kabisa. Tough Gang ntagari old school. Ntagari old school. Old school ni abambere y'intambara man. Yeah. That's old school music. Yeah, that's for me. That's what I think. Yeah. You know, that's what I believe in. So, But you know, but like, yeah, man. umuziki wo mu Rwanda ngo prime arabona gute? Like urabona ko uri murajya utavuze ngo wenda muri hip hop honyine music Rwandan music generally urabona muri hisura right now currently. Ukuntu mbibona urumva Yeah. ukuntu mbona music yo mu Rwanda imeze nk'izindi infrastructure zihari. Like habayeho like hari igihe urumva like nk'igihugu cyacu kimwe cyashiramo imbaraga muri education, muri farming, kubaka korora, ubuhinzi n'ubworozi, farming urumva hakabaho infrastructure, kubaka hotels, roads and stuff like that. You know, hakazamo na entertainment ariyo the music stuff. So the music stuff ukuntu mbibona tumeze nk'abana barimo barashimisha umubyeyi urumva like hip hop yego the art mu Rwanda tumeze nk'aho urumva tukirimo turakura yego noneho irimo urakura ushimisha umubyeyi. Kuri njyewe umubyeyi ni abahanzi ko kare twebwe dukora ni twebwe tubyara, we give, we deliver. So I feel like the industry urumva is trying their best
Yes. urumva to do what they do urumva ariko ndifuza yuko the music industry yo mu Rwanda dusa nkaho twikunda urumva duse nkaho dutezanya imbere duse nkaho tumenya abahanzi bo mu Rwanda ni bande ni bande urumva noneho dukore ibitaramo urumva yaba ari igitaramo kinini yaba ari igitaramo gitoya urumva abantu bakitabira support abahanzi mujye muri studio urumva mukore indirimbo urumva abafotora mufotore man make sure mukore ama graphic designs ya fresh like buri muntu wese muri industry muri segment yiwe akora akazi keto urumva niba uri umuraperi just rap nigga do your thing urumva niba uri mu vocalist do your thing niba uri mu journalist do your thing for real guys ariko ubikore witaye cyane mu rugo kabisa that's for real go man like twikunde dukunde iby'iwacu twikunde kabisa like for real yeah so nkuko wari ubikomojeho like for real icyo ni ikintu nanjye njya ntekerezaho byatari man like wari uvuze ko ubu mu Rwanda hari igenda cyabayeho nta infrastructure zihari zo guteguriramo concert and shit ibikorwa remezo bihagije by'imyidagaduro like for real ariko right now birahari like for real Prime Mazimpaka nk'umuraperi ufite experience ihagije niki kibura like what is missing man ku buryo mu Rwanda natwe twaba dufite nk'aba Papi Jones ku buryo mu Rwanda twaba dufite abantu nk'aba Nasty abo ngabo mvuga ntago ari uko aribo bantu like barenze worldwide ni kuvuga Africa ndabivuga mu magambo makeya tu makeya byatari for real yego ndifuza yuko big brands yeah abari muri drinks abari muri clothing yeah abari muri telecommunication for real you know big brands zose ziri aho kureba outside let's look within for real you know that's dope yeah let's see what we got barebe ibyo dufite tu even the sponsors the investors barebe mbere yo kujya hanze twebwe dufite iki urumva bakore research kuko man abapeti benshi man like they're really doing it like they're really doing that shit kandi ikintu tuba dukeneye urumva nanjye reka mbishyiremo urumva in fact I belong to them like yo man I am an underground artist I am an underground artist. What does that mean, bro? What does that mean? You're an underground artist, man. You've been in the game for almost 10 fucking years, man. And people know you drop that shit. Abantu benshi baranzi urumva abantu benshi baranzi maze n'igihe kinini mu gakino ariko impamvu vuga ko I'm an underground artist nuko nifuza yuko abantu baza bakareba ibihari apana njyewe nkwiyereke no njyewe ndakora ibyanjye wowe urumva nawe like urebe tu like uvuga ati abantu benshi bakunda music man abantu benshi bumva music urumva ariko like just do a job uvuga ati yo man like mu Rwanda ni bande bahari man ko nimo ndumva bande na bande abandi ni bande like we just have an open mind, that curiosity man. The curiosity for real buriya umuntu ufite curiosity umuntu ugira curiosity abasha kumenya what's new like for real what's new kino abwira nyine tu urumva we just have to look in within urumva and the people with the big platforms, the big stages, just make sure urebe making sure umenye agakino kuntu kameze for real urumva kuko hari abantu benshi baza
bagasetting up ama businesses For real. noneho bagakenera people to come through and To promote, advertise, to man. advertise. Yeah. Bo bakatabirebera just like the big people. Yeah. I'm like, can't you just dig a little deeper? Dig, man. You know, umenye Yeah. wagwan. Wagwan. Cause I know when you dig deep, Yeah. uzahuza n'umuntu. For real. And then you're gonna reach out and call them. Yeah. You know, so I'm just saying to like the companies, The brands. you know, the brands. For real. Urumva, man, like we're here, man. So. And it's not just me. Hari Yeah. abandi benshi, man. Buri mukobwa uri muri game, man. So buri muntu ufite brand, nimba ari wewe uri in charge ya marketing ya brand runaka cyangwa se ikigo runaka, man, dig deeper. Aba bakowe mubona hejuru, yes, bamaze gukora names like for real, ariko it doesn't mean ko aribo bari abahanga cyangwa se they are good Dig at what deeper. they do. Dig deeper. Yeah. Search for new. Abantu n'abanyarwanda ariko baba bakeneye amasura mashyashya kubona ku ma brand yanyu, ntabwo baba bakeneye umuntu umwe Thank you. ari kuri brand, Thank ari kuri brand, Thank ari you. kuri brand. That nigga ntabwo ari ubikora wenyine in the whole country, man. Dig deeper, ureba abakoboyi babigukora. So dusoza like for real, Prime, Mazimpaka, wallahi ni cyo kintu ufitiye abakunzi ba hip hop hano mu Rwanda internationally, ko ndabizi ko ntabwo abantu bagukurikira bari based hano mu Rwanda gusa, na internationally hari abantu ba fucking wish your shit, cyane cyane ko uri umwe mu baraperi hano mu Rwanda banagerageza gukora ururimi ruri international kandi ukabikora biri professional, man, like for real. Prime, aka kanya ni cyo kintu utubikiye like mu gikoni uri kudutekera iki, man, let them know. Yeah, so for me, man, like first thing I want to say, Yeah. you know, like I just want people bari bubashe kubona umwanya Yeah. tuninga in Yes. to, you know, to Zap Club For real. either today, Yeah. tomorrow, Yeah. or you know, in the future. For real. Yo, man, my name is Mazimpaka Prime. For real. Check me out. Yeah. I am an incredible artist, For real. you know, A deep one. and not just me, man. Just check out Random Arts, Yeah. not just the music. Yeah. Check out Rwanda art. in general. So nta project nshyashya Prime adufitiye ubu ngubu ari kudutekera. ubu ngubu nta kintu nabarabura tu, icyo nababwira tu, just make sure you follow me. For real. Yeah, Make Coco, sure? like, yeah, man, just make sure you follow me, please, Yeah. because everything I do, Yeah. urumva, it goes on my social media platforms, For real? Mazimpaka Prime. Yeah. So please, kugira ngo umenye ibyo ngiye gukora, Yeah. ibyo ndimo ndakora, For real. numara kureba this beautiful interview I had with you, Yeah. just check me out, For real. Mazimpaka Prime, Yeah. and then Yes. you will get to know Yeah. wagwan. Yeah. So ni bya bindi bavuze ngo azaza nk'umujura, like for real. Teniga tubwiye ko you have to follow platforms. No, they have to. Like, yeah. another thing, like, Yeah. I don't feel like, you know, like, you like, I ain't gotta tell you, like, wagwan. For real. Please, Yeah. just follow me, Follow. okay? And then you gonna see. Let us keep following this nigga. We about to see icyonzi cyo ngiye nubwo atababwira. He is up to something big, man, like for real. Nashakaga gushimira anyone wakoze tune in kuri Zap Club dusoze iyi ni Yes, last sir. segment. Yes, sir. Kwikubitiro nshimira Mazimpaka Prime Itsinda, the rap mogul, the rap icon hano mu Rwanda, wakoze cyane kuza kwifatanya nanjye, my man. Thank you Man, for like, supporting bro, man, this thank you shit. so much. Yeah, you know, thank you so much. movement ya hip hop nazanye, like for real, as a rapper to another rapper, I know you can relate. Ahantu mubona turi harenze gutya, nano hari about to be lit, niyo siga shop ya mbere hano mu Rwanda. For real? I'm really chilling. Yeah. I'm really chilling, Yeah. and it's all because of Yeah. the compliments. Yeah. You know,
and Say that compliment, bro. yeah, it's all because of the compliments Yeah. and the environment which Yeah. I'm in right now, Yeah. which I really want to tell Appreciate, like, bro. people who are really kicking it with us Yeah. right now, Yeah. and some of them are gonna catch up later. Yeah. Ariko, yo man, like we are kicking it at Isha Cigar Lounge. Yeah man, so you know like I'm just having a good time. For real. You know, yeah man, like a beautiful environment, For real. cozy place for me to Yeah. just come through, you know, kick it with my family. Yeah. Oh, you know, I mean, just chill out. Yeah, You know. so nk'uko yarabisoje abivuga, this place bayita Isha Cigars, niho baduhostinze today, ni naho turi about kujya dukorera ibikorwa byinshi, man, like for real. Niba nawe ukunda cigars, dufite cigars z'amoko yose uzi ku isi, amoko yose utasanga ahandi hantu muri hano hafi muri East Africa, wasanga hano muri Isha Cigars Kicukiro. Pull up on our place, let's have some fun, man. Tunafite drink, tunafite food and shit na entertainment, so about to get ready, man. Thank you so much, Mazimpaka Prime. Usoza n'akaka message wagenera aba fans, man, like for real. In short, No kwiyitaho tu. take care of Mwiteho yourself, kabisa. man. That was the right message from Prime.